o le launga i le suafa mamalu o le atua tau tasi pa ia le tama le alo ma le anganga sa. Amene. Maua le matua le launga mai le tusi o Faataoto lona mta upo e lua sifurulua aua ufaonga ina le foi upo e lua faafofonga o le mauoa ma le mativa la te fetai ai na faia i la ua uma e leri. Proverbs chapter 22 verse 2 is the main text. It reads, "The rich and the poor have this in common. The Lord made them both." O le manatu au tu o le nei asa. O le mauoa ma le tagata mativa. O le mauoa ma le tagata mativa. The theme for this Sunday, which is also the theme for our sermon this morning, the rich and the poor. E patu patu lava a o amo fale. E patu patu lava a o amo fale. O le alanga upu lea e mafua mai amo e lua. Ale taule a lea Samoa. E fai aila na tautua ilona ainga malona nu. E masani o nanga osi mai le la au o le pualulu. O le la au e patu patu ma pona pona. A o le la au lava e malosi ma ananga tā. Pe ma mafa lava le amonga e na o na rolo lava. Ai le fati. I amo ye lua. O le isi amo. E masani ona ono futu. Pe ono futu lona umi. Po lona sa o. E tau le aini pona pona poni patu patu i le amo umi lea. O le amo le nā le tau le asa moa tau tua. E amo mai ai fua o le faatoanga. Mai le faatoanga le maumanga po tonga fai. Mo mea tau mafa lona ainga. O le isi amo. E puu te isi pe taifa pea. Le amo lea. E tele nai pona pona e iai. Pea ma le fafutu. O le amo faapitoa lava lea le tau le lea. E whao ngā mo le amo ina mai o vai. Mai le puna vai. A wā o asola. Sa le aini paipa. Sa le aini ta avale. E iti fo i na isolo whanua. A o le amo lava i le ua. A uma o na whao ngā. Amo ia. O na sili whaatasi lea. I le wapou i le tala i tua. O le fale o le taule le a Samoa. E tā o oto whaatasi a ina. Se ia au lia fo i le isi aso. E to e whao ngai nai. E lua amo. Nga osi mai de la au e tasi. E ese o la umi. Ese o la ngā. Ae tutusa. I le wha moe na tāina ai e le tufunga le taule a lea tautua. Ia manuia ailo na ainga e ala i le sao au ngā tutusa o amo ia e lua. E patu patu lava a o amo fale. E whape nā le ata o i le manatu au tua o le nei aso. O le mauoa ma le tagata mativa. E mafua mai le alanga upo Solomona le ua fai ma Matua. O le mauoa ma le mativa la te fetai ai. Na faia i la ua uma e leri. Tasi le matai tufunga. Leri. Tasi le la au na fafau mai ai.
tauia le la au lea o le finangalo o le atua. Ai lua amo, lua i tu ai ngā tangata. Tangata mauoa, ma le tangata mativa. Ai tu tusa le lei le mauoa ma le mativa. I le finangalo o le atua. Wa mantua fo i le tala whailaunga ma le upo whailaunga, a le whailaunga e Peru. E pei ona sau o ia le tangata. E pei ona sau o ia o le lava lava mai le manava o lontina. E toe fo ia tu lava ia. Fa pei ona ia sau. E le ave fo ia se me tasi. Ai lana ngā ruenga e alu mai ia. E tu tusa tangata uma di silfanga le tua pe mauoa, pe mativa. O lona wha moe moe. Le finangalo le tua. Le tufunga mata isau. Ia fe oe ai, ma fe tausi ai le tangata mauoa, ma le tangata mativa. Ia amana ia e le tangata mauoa, le tangata mativa. O le apapo inga fo i le nā o i le tala ia kopo le sa tātou whaitau ai mai le whenga fau. Ua le au mai e Solomona, po le ale tu a inga mauoa. A o le a fo i le tu a inga mativa, ua o tātou, pei oa. E ta ulo le upu mauoa pe ona uwhaitau atu, tala le a Faataoto. Wabea na osolo umafau fau. 4 miliona lai tu stupe. Ma le fale, e fo ngā fale 5 e nofo ai. Ma ta avale le mawhai lava o na adwaiseis. Le tu ai ngā mau oal na. E vā vea na oso i ai mawhau. Ai fo i le isi tu ai ngā mau oa. Le ai tele tātou sauninga. Le mau oa i le whatuatua. Ma le wha moe i le atua. Wale au mai ala Solomona po la le tu inga mau. Ala fo le tu inga mativa. A o le mamau le o le to fa Solomona na ia fatu ala nga upu ia. Faitau e oe. Faitau au. Mama fau le tangata lava ia. A wae pe ona uta ua. O isi e mau oa i mea ua maua i le ola nei. Ai mativa i le alofa. O isi foi. E mativa i meo le ola nei. Ai ta mau a inga i le lofa ma le anga le lei. O nai pona i au amo e lua. E au i na manatua. Fai a ele atua. Tofu le tangata malona au ngā. Mo le atua malona a inga le ka le sia le nuu. Ma le lalolangi. The rich and the poor. King Solomon writes, the rich and the poor have this in common. The Lord made them both. As I was reading and contemplating on this passage the whole week, it came to my mind that God made prosperity to one person and the other not so prosperous. And I wonder where I stand, what God has for me, whether I am a rich or whether I am poor. However, there is neither a rich person nor a poor person in God's sight. We are all equal in essence, because God created us all. Therefore, we must not create divisions among ourselves and with other people. Disparities in wealth and social status should not lead to a disregard for the dignity and well-being of those less fortunate. So my friends, the young ones,
Main message out of these two Bible readings today: we must respect and consider all people as brothers and sisters in Christ. That is the richness that these two readings is bringing forth for us. Help one another in the best you can, especially the less fortunate ones in your view. There was a group of young boys and girls who went to camp. Not us, but there was a group of young boys and girls who went camping. What is camp in Samoan? Tolawapi, right? And they were sitting at night in an open place, having a fire being lit. And they were looking up at the sky, and they saw millions and millions of stars. Not like the place where we used to sit outside in the Enchanted Hills, because that is a smoking area. But this group and the teacher were looking up at the sky. And then the teacher asked them a question. How can we know the night has ended and the day has begun? How do you know the night has ended and the day has begun? Because it was dark, only the stars. The moon didn't appear. And then one of the energetic young lad, a young boy, jumped in and said, "Teacher, I know. We know when it is daytime. I know when night ended, when I can see and identify people that walk to the dining room in the middle of the night to eat again after 3 a.m. And the teacher was saying, oh, that's very nice, that's very good, but that wasn't the answer I was looking for. And then the young girl, "Teacher, I think I can help. I can see that the night has ended when I see the green leaves of the pine trees over there. They are pine trees, not breadfruit trees." And the teacher says, "Oh, that's a very fine answer. But that was not the one I was looking for." So the young boys and the young girls were getting frustrated with the teacher, and they asked her, "Well, tell us the answer of your question, because you're the one that asked the question. So please tell us the answer." Here's the answer. The teacher looked at each one of them in darkness. It's just that light. Remember the light that Tala always put up at Enchanted Hill? And the flames go up, and we can see each faces, very beautiful faces. So the teacher looked at each of those group, and then she says, when you look in the eyes of a human being and see a brother or a sister, you know that it is morning. M-O-R-N-I-N-G. When you look into the eyes of a human being and see a brother or a sister, you know that it is morning. If you cannot see a sister or brother, you will know that it will always be night. My friends, that's the challenge for us. That is the challenge in our lives, that we need to practice the wisdom being given to us today. We are all created equally by God, and we are called to love one another, love your neighbor,
as you love yourself. Lea ingai o le atua, e patu lava, a o amo fale. O le itu ainga mauoa le lei, o te talitonu o lea e tumu ai le tapua inga i le nei tai au. I lātou e mauoa i le manatu, e sili le manao ina ia tau le leia, na i lo le manao i le oloa e tele. Ma le anga le lei, e sili le a rio ma le auro. E ta mau ainga e mauoa i lo whaautauta, wha maulalo, mama tau i le rii, o le oloa sili lea, whai mai ai Solomona, o le vi inga, o le atua i lo wola. E te mauoa i le awa o lau whanau, i ala o le atua. O lau mata alofa, o lau ta mau a inga e wha manuia i nais, a wā e te foa i atu au mea, i le ua mativa. O le ua manao i le loto mama, e mātango fie o na laungutu, a ua le o ni vali laungutu. Ta oto i o tātou luma, le tamau a inga o le tua. Wa fo ina mo oe, fo ina mo au, ina ia tātou tamau a inga ai. Tu mau le tua vi inga nei o le whaavau. Amen.